Evo, presrećan sam, znači, posle povratka u maču, postigao sam 3 gola na početku sezone, znači, zadovoljan sam svojom igrom ostatka ekipe, znači, uspeli smo da pobedimo prvu utakmicu koja je možda najvažnija za početak, naravno, mnogo je lakše krenuti sa 3 boda. Ovom prilikom pozivam šanere i ostale navijača Mačve da dođe nas podrže u Valjevu na sljedećoj utakmici i naravno pozivam ih na svaku sljedeću utakmicu što Mačva igra kući i naravno na strani gdje su mogućnosti da dođe nas podrže. Jednostavno u Šapcu kad damo gol na vreme, rezultat je pitanje samo da li će biti 2, 3 ili više razlike. Jednostavno ovo je velik rezultat, bitno je da pobedimo prvu utakmicu i normalno drugu, treću da ekipa dobije na samopouzdanju, da ti klinci koji vrede jednostavno da pokažu, imaju talenta da pokažu da vrede i da stasaju kao igrači i normalno da za godinu, 2, 3, 5 budu nosioci igre Mačve. Gostujemo u subotu, Vujić vodi. Jednostavno za nas poznata ekipa, doveli su ja mislim par igrača, ali ja imam utisak da kako se zove, posle ovih 7-0 da ćemo dobiti Vujić vodu, ali moramo otići jednostavno čvrsto, maksimalno angažovano i ja mislim da rezultat neće izostati. Pozvao bih sve na igrače da nam pomognu, jednostavno dođe nas bodre kao danas, što je da dođu još u većem broju, mi ćemo, nadam se, odužiti im se na terenu pobedama i nadam se na kraju ćemo se radovati svi ulaskom u tu dugo očekivanu drugu ligu, to je prvu ligu Srbije. Prvenstvena utakmica koju su mi sa jednom lakoćom realizovali u našu korist, ali ne treba sad na osnovu ove prve prvenstvene utakmice imati neku jasnu sliku vrednosti tima. Ispred nas je težak put. Meni je drago ono što smo nagoveštavali pred početak ove sezone, da ćemo početi sa 5 naših mladih igrača sa puno poverenja. Oni su odigrali, mi smo pobedili i mislim da je bila izuzetna podrška publike, ono što smo mi zahtevali od naše publike da podrži u mladu ekipu i mislim da u celosti ova uvertira uspjela i ja čestitam igračima, čestitam navijačima i svi koji bodre i podržavaju Mačvu. U Valjevu isto neugodna utakmica, vraća nam se, bit ćemo jači za Pavlovića, pa isto Mačva mora da igra pobednički, mora da napada, ako to je jedini put, jedini način da uđe u trku, iako oslabljena, da na taj način sakrije svoje slabosti. Da kažem, mi nećemo odustati od realizacije da dovedemo još 2 igrača, jednog špicijalnog veznog igrača, jer moramo da kompenziramo, to sam već 1000 puta rekao, imamo puno povređenih igrača koje ne možemo da koristimo u ovom trenutku, oni su dragoceni, ali kad će biti sposobni, to stvarno ne znam, to se radi o Đukanoviću, Tajdiću, Radovanoviću.
Pa navijači i sve snage, kao što je bilo prošle godine, isto tako neka nastave. Ja ga čestitam, stvarno su bili na visini i ovo je stvarno bilo divno. Utakmica sa puno golova, ja mislim da su one otišli sa stadiona jako zadovoljni.